jedni mole molitvu kao vjernici, drugi je mole kao agnostici, ali jedni i drugi imaju jedan stav kojim se obraćaju elementu mora. More je jedan jaki, veliki element veći nego što je sama zemlja po prostoru. Oceani su veći od kontinenata. I kad se takvom jednom elementu obraćaš, naravno da to u sebi ima nešto obredno, ritualno. I ja mislim upravo ta ritualnost, taj tip molitve je prisutan kod Jože Horvata. Molitva prije plovidbe prije svega je simbolika jedna koja na svoj način određuje odnos pojedinca, čovjeka koji je strašću svoju, ljubavlju svoju krenuo na more i sad se našao u beskraju, izložen ljepotama i strahotama. U takvim situacijama čovjek često puta ne može biti gospodar ni najuže okoline oko sebe na moru, na brodu govorim, tad ti dođe na pomisao pomoli se. Ove snimke ja sada gledam posle 45 godina. Kako se danas snima, to vam ja još ne znam. Samo znam da smo mi sasvim drugačije. Mi smo radili sa filmom. Ja sam imala Bolex kameru 16 mm koja je poluprofesionalna i radila sam ne na unkeronu, nego na crno, na negativu sam radila, tako da se to može umnožiti. Evo, od tog materijala što sam snimila putem bilo mnogih događaja, lijepih susreta, i meni je samo žao da nisam imala mogućnosti i snage da ja taj film napravim kao što sam mislila da ću nakon završetka puta to složiti i završiti. Od sviju droga more je najupojnija. Nije važno kad se o meni ta misao rodila. Mnogo je važnije da ona živjela u meni i da nisam bio čak ni svjestan do kraja kud me vodi takav stil života jednog, gdje nema granica, gdje želiš da ih bude. Kopno ga nije zarobilo, nisu ga zarobili partikularizmi, nije ga zarobio njegov vlastiti kosmopolitizam. Predao se moru, predat se moru, znači predat se slobodi. Teško mi je kazati od kad sam ja zarobljenik mora. Mene je more posvojilo kao što majke posvajaju djecu ili kuje svoj mladunčad i nema nikakve sumnje da je to jedan sretni trenutak bio mog života. Rodio sam se na selu, blizu rijeke Mure. 10 godina sretni sam proveo kao dječak u slobodi, u selskim onim stazama, prostorima, među pticama, među divljači, među govedama. Jedan život sretan, smiren, radostan. I sa 10 godina došao sam u Zagreb. Bili smo bokci. Otac je gradio kuću, podigao zajmove. Došla ona ekonomska kriza 29. 31. Otac nije mogao plaćati dugove. Banke protestirali mjenice
i nas su doslovce izbacili na ulicu s kreditninom i s koferima koje šta smo imali. I nas je 9 djece i roditelji. Živjeli smo neko vrijeme u jednosobnom stanu gdje su nas davile stjenice. I tako sam polako, vrlo brzo sam izgubio najmlađeg brata tamo na Savi. Majka ga nije pustila, a mene molio, uzmi mene, ferije su bile. Poveo sam ga na Savu, tamo sam se našao s prijateljima, malo sam se zaprišao, moj Branko, moj brat, najmlađi, nema ga. Kad sam došao u kući, dočeka me mati, ona kaže, gdje je Branko? Ja kažem, zar nije doma? Srušila se. Našli smo ga mrtvog nakon 5 dana od jednoga voda. Kad je skočio u vodu, more da je naletio na kamen jer mu je bila napuknena glava. Eto vam dvije krajnosti koje su zacijelo, da ne govorim poslije gubitki djece, koje su zacijele morale u meni progovoriti na jedan osebujan način. Ja sam od prirode, od svega što sam doživljavao, bio nakamljen da budem i heroj i kukavica, da budem veliki, da budem malen, da budem zaljubljenik ili da bježem od ljubavi. Za moju generaciju koja je stasala, počela se baviti literaturom poslije rata, posebice poslije 1948. Joža Horvat je bio jedan pisac koji je izlazio iz modela, iz šeme socrealizma, on je potpuno bio vani. Njegovi nije slučajno i filmovi poput Ciguli, Miguli, tako scenariji su bili zabranjeni, bilo je, Joža se nije dao podrediti dogmi. To je vezano s njegovim putovanjem, nije se dao podrediti ostanku na jednom mjestu, išao je dalje. I rekao bi da za njega vrijedi upravo ta jedna takva uzrečica, parola, ići dalje. Što dalje, to bolje. Moj stariji sin, kao malo dijete, bole od astme i neki bolesti drugi, traži se čisti zrak i ja znam vilu na moru ono vrijeme kad su Talijani pobjegli iz naših otoka i mora. I na 10 godina znam jednu kuću. Kad je počela hajka na mene, ja da sam tobož neki neprijatelj socijalizma, ja sam rekao u Centralnom komitetu Hrvatske, ja ne mogu više izdržati to što radite. Pustite me van neko vrijeme. Neću biti emigrant, ostavljam ženu i djecu. Ali pustite me van da budem. I tako sam dobio jednu malu skromnu stipendiju da idem u Pariz na godinu dana. I dok sam ja u Parizu, meni je Renata javlja u pismo, Joža, sad su nas izbacili iz one kuće koje smo imali na moru, jer si ti neprijatelj. Više nemamo niti kamo sa mišljom da idemo. Jednom slučajnošću tih dana u Parizu je nautički salon. Gledam ja nautički salon. Gledam šta je to. Kad ja tamo, a tamo stotine jedrenjaka sa jedrima, sa jarbolima, ovakvi brodovi, onakvi brodovi. I jedan put pred nama se počne otvarati svijet. Svijet slobode, svijet obilja radosti.
svijetu za kog se splati živjeti. I ja vraćam pismo Renata, nek su nas izbacili iz te naše kuće, neka im sagradit ću ja kuću na moru, sagradit ću brod, to će biti naša kuća iz koje više nikad nitko nas neće moći izbaciti. Pun gnjeva, vratio sam se u Zagreb, odmah oko sebe društvo, ajmo graditi brod. Niko nakon njegovih prvih Mačak pod šljemom, nego i prvih knjiga, scenarija, nakon njegovog početka u 7B, niko nije očekivao od njega tu avanturu na moru. I sagradili smo skitnicu. Već onda sam podivljao, čim sam dobio brod. Kud sam htio ići? U Kaspijsko more. Idem odmah, šibam Egejskom, Crno more, Don, Volga, Kaspijsko more, tu ću zimovat i vratiti se natrag. Moram s Rusima urediti. Šaljem pismo društvu književnika, Savezu književnika. Uspostavljam vezu sa ambasadom ruskom, pomognete mi. I dođe do prepiske između mene i ruske ambasade i Rusije. Kad dođete naše vode, morate primiti jednog našeg čovjeka na palabu, ne smijete imati kamere, ne smijete nikakvo oružje nositi. Sve što snimate, fotografirate, to nam morate na izlasku pokazati. Kad sam na sve pristao, prestali su se javljati Rusi. Tako je onda mi je to propalo. Pravi materi i Rusiju i to. I onda sam se odlučio, dobro, pa speđe Kaspijsko more, pa ima i drugih mora. I šta da vam kažem? Gdje se ta rodila ideja prvo, je li u Renati ili o meni? Ja ne znam. Ajmo mi oko svijeta, šta se čuvamo malo, nismo mi dripci po pepke. Nije oko svijeta. Pa da, pa slušaj, kako su lijepi imena otoka, Pago Pago, Borea, Tahiti. Mi ne išlijemo tamo preko noći, ko to znam gdje se rodila. Ma to je moje Međimurje, to je moja Mura, to je moja Drava se rodila ponovno o meni u ovom obliku. Ajmo na more, na Pacifik. I počeo sam graditi brod, Beso, železana brod. Beso je jedna ilirska stara riječ koja postoji u albanskom, koja znači zadana riječ, čvrsta riječ da ću nešto izvršiti. To je ta njegova čvrstina kojom se on predao moru, kojim je postao zarobljenik mora. Odprto morje, 12. oktober. Pred večerom je okoli jadrnice dolgo letala rdeča taščica, pa se sploh ni mogla spustiti na palubo in odpočiti. Vsi smo utihnili. Nihče se ni niti premaknil, samo da bi jo opogumili. Pred mrakom je vseeno pristala na žični ograji in se tam umirila. Ko je začutila, da je prav z ničemer ne ogrožamo, se je preselila na krmo in tam prenočila. 13. oktober. Ta trenutek je odletela. V polkrožnem letu spremeni smer, spametuje se in zdaj hiti k nam. Nažalost ji zmanjkuje moči. Spušča se vse nižje, vse bližje je valovom, ja, padla je, izginila v morju. Boris hitro obrne barko in hiti na pomoč. Taščica zbere moči, osvobodi se smrtonosnih valov in poleti k jadrnici. 30 metrov od barke popolnoma izčrpana, znova strmoglavi v morje, prepričan sem, da je to konec. Ni bilo lahko med valovi odkriti njene drobcene glavice. Z jadri se ji ni bilo lahko približati, še manj jo prijeti. Ko sva snemala jadra, je taščici bližina ladje menda dala moči, pa se je še enkrat ločila od valov in poletela k nam. Ampak kakšna nesreča! Ptička ni več imela moči, ampak je prsno z vso silo udarila v bok barke in strmoglavila v morje. Ali nama bo ubožica poginila na dosegu rok? Neverjetno! Ptička se je še enkrat dvignila v zrak. Koliko moči je v tem drobnem telescu! Dvignila se je v zrak, preletela bok jadrnice in pristala na palubi.
Ja sam imala malo materijala, jer smo sami finansirali taj put sa novcem koliko smo imali, sa sredstvima. I meni televizija nije ništa dala za put, niti metar filma. Ja sam jako štedila sa materijalom. Kad sam nešto počela snimati zanimljivo, nikad nisam znala da li ću možda do kraja snimiti ili ne. Petega septembra. Ko se je delal dan, je Besa počasi plula v Mesinsko ožino. Vsi smo bili pokonci, kajti nihče ni hotel zamuditi tega doživetja. Pripravljali smo steklenice, cigarete, pisma. Popotni imajo namreč navado v Mesinski ožini metati v morje zamašene steklenice, v katere so predtem potisnili ali pismo ali pa cigarete. Ribiči, ki se vedno znajdejo tukaj, pobero steklenice, jih izpraznijo, cigarete spravijo zase, pisma pa razpošljejo na napisane naslove, največkrat kar brez znamk. Gradiš brod i dva put si sretan kad ga spustiš u more i kad ga prodaš. Jednako tako za putovanje. Sretan si kad kreneš na putovanje i ne manje si sretan kad se vratiš natrag. Prema tome, u te dvije krajnosti protiče vrijeme i doživljaj. Nekad ljepši, nekad skromniji. Kako je tužan život čovjeka, profesora matematike, koji je dogurao do 80. godine shvatiti da treba biti prvoslovac, vrapca i konja i ne znam šta liječiti. Dakle, to su tragični susreti. I obratno, kako je lijepo, kako sa smiješkom, kako s mirom idem u susret smrti. Doslovce ponavljam, sa smiješkom i mirnoćom idem u susret mojoj staroj prijateljici koja me čeka. Kosa. Vidio sam neke ljude slične na neki način u tom pogledu Joži. Znate, otići 41. u partizane, znači li otići u gotovo sigurnu smrt? Strah je izvor mudrosti. Strah je jedan obrambeni sistem. I nisam nikada prezirao strašljivog čovjeka ako je bio ugrožen i branio je svoj poslije život. Često puta smo mi hrabri jer nam ništa drugo ne preostaje. I u ratu, a u moru, čim si na moru se stalno u ratu s prirodnim silama. I najveći ratnik bude ponekad kukavica. Ne vjerujte da postoje savršeni ljudi. Čovjek ni u čemu nije do kraja savršen. Ni u čemu. Ni u vjeri, ni u ljubavi, ni u nauci, ali možeš uvijek nanovo pokazivati sebi da možeš biti velik. I da ti je tu zametak hrabrosti koji ti uvijek dalje pomaže da budeš opet velik. To je jedan lančani krug dobra i zla, kukavičluka, ponosa na hrabrost. Ko je to proživio, imao je iza sebe nekakav možda stav da se može ići, da se može ostati živim i tamo gdje uvjeti to gotovo ne dopuštaju. Ja mislim da su ta dva stava vezana. Da je hrabrost stečena, znate, hrabrost se stječe u opasnosti. On je kroz sve moguće opasnosti prošao. Baš je bila moja gvarda od 9 do 12 prije podne i noću. Krenem se prema Sumatri koju smo stavili, neki brodić gdje nema ni uporišta ni mjesta. Gledam ga, ništa mi dalje. Na 5-6 minuta gledam, majko ti Bože, čudan brod. Imao
krmeno jedro malo, kao sočno jedro malo, koje obično imaju brodići koji često idu u nevremeno, stabilizator. Ali ja vidim da on ide u našem pravcu, zapravo sjeća nam put. Još mene, još se ja ne plašim toga. Ali kad on primakao se na 500-600 metara, ja sam odlučio da pored jedra zapalim makinu i da frknemo prema Ceylonu smo išli. I tako, momci, tu, jedra, motor, krenemo mi. Sad ja gledam njega, a on isto tako krene, vidiš mu kako je kurs izmijenio, ide pred nas. Sad više nije bilo zabune, izašla Renata, tu gleda, ko su oni? Zar ti vidiš, oni idu k nama, iznesite oružje. Hajde, imali smo pušku, par bomba, jedan pištolj. Sad je išao blizu toliko da im 4 bijelca, jedan crnac na brodu njihovome. Tutnjava već njihova, tutnjava naša. Neminovno sad idemo direktno na susret. Amerikanci su mene podučavali, sretneš se s njima, s gusarima, dvije su varijante. Ili pustiš ih da dođu ti bok uz bok, tad noživi rade i vi ste izgubili brod i ljude. Ili oni dolaze, a ti pušku pa jednog od njih ubiješ. Odmah se oni deklariraju kao turisti. Ubio si nedužnog čovjeka, izgubio si brod, ne znam što te opet čeka, robija i tako dalje. Svega toga sam se sjetio sad dok ih gledam kako mi se primiču. Ja sam imao kao lovac, imao sam pušku sa dalekozorom, optika fina, s kojoj sam za divljač imao. Ležim, imam ga, pratim baš crnca, pratim, jer vidim, on se stalno nešto komeša. Marko i ove možda, svaki ima nešto, bombe. Najput nemir je na njihovom brodu i crnac uzme portavoće, ono, trubu, ide na pramac i viče nama. Viče nešto. A ponavljam, nama je tolika baš valovin tuku nas, mi njega tučemo, blizu smo se već. Ja engleski ne znam, ja se služim francuskim. Nažalost, izgubio sam mnogo što ne znam engleski na moru. A Marko već govori engleski. I ja vičem, sine Marko, šta viče ovdje nama? Da se predamo. Slušaj, Barba, oni nama viču, sretna nova godina. Za umreti. Nije imao dovoljno znanja, ali je brzo stjecao znanje. Stjecao je znanje sa rizikom na jedan najbolji način na koji se može znanje stjecati. Sam suočen sa morem, sa elementom mora, s opasnostima na moru, sa tom krhkošću broda s kojim putuje. On je stekao to znanje na jedan način, rekao bih, najbolji. Mislim da su tako znanje stjecali stari pomorci, oni koji su nas izveli na velika mora, oni koji su otkrili velika mora i koji su otkrili od čega je napravljena ova naša planeta. Ja sam u mnogočem bio nedorastao moru. Ja sam bio loš kapetan. Loš. Zalutao sam u Pacifiku 700 km na krivu stranu sam otišao. Devijacija kompasa mi je otišla koragu.
A umjesto da idem na Arkizina ostrva, krenuo sam prema Uskrsnom otoku. Dva broda na kojem je išao Joža Horvat su bila skromno opremljena, bliža starim jedrenjacima koji su plovili tako sa velikim rizicima u širokim prostranstvima mora, nego novim jahtama, čvrstim, dobro opremljenim, za koje nema opasnosti. I to je jedna od prednosti Jože Horvata i njegove pomorske pustolovine. Makar je to familija bila na Besi, to su bili robovi, ja sam bio gazda. Barba, baraba. Dokle god bude brodova, bit će i potonuća. Dok će god biti luka, bit će kurva i štakora. Dok će god biti kapetana, bit će pobuna na brodu. To su neminovnosti koje se onda zalijevaju na moru morem, a na kopno vinom, viskačem i svim plemenitim tekućinama. Gotovo mi je smiješno kad meni neko zove barba. Pa ja jesam barba, ali ja sam jedini znam kako je more mnogo više traži od čovjeka kojemu se preda. A ovoga koji se preda moru može spasavati jedno samo ljubav. More prostano, kažem, pristupačno je svima, a pripada samo onima koji plove. Ima oko mora takva razmišljanja. More utapa mornare, a tuga onih koji žive na kopnu. U jednom času more postaje lice, postaje ličnost. More se utjelovljuje na neki način. I interesantno je, taj lapsus je vrlo karakterističan jer je to stav Jože Horvata spram mora. Taj stav je toliko više začudio što smo znali da Joža Horvat, znali smo otkud potječe, znali smo čak jedan mali indiskretni podatak da Joža Horvat ne zna plivati. Kaže, ne možete spasiti, sam s njim o tome razgovarao, ma ne možete spasiti na oceanu ako ti znaš plivati. Ako te bace valovi sa palube toga brodića, nećeš isplivati na otok. Robinson Crusoe postaje se sretnom okolnošću da je u blizini jedan otok. A ja sam plovio daleko od otoka velikom pučinom. Himalaja, 11.000 metara, ali more kod Filipina još je dublje. Zmije, otrovnice, morske zmije neke su mnogo gore od bilo čega. I tako bi mogli nastaviti. Koja je najveća životinja na kopnu? Slon. Plavetni kit kod 30 slonova je težak. Dakle, čak i ovako smiješnoj poredbama želim samo iskazati kako je najveći domet čovjeka na moru sprijateljice se s morem. A ne razmišljati da budeš pobjednik, nećeš biti pobjednik, nećeš biti. Mi danas imamo aparate snabdjevene sa masom tih raznih pomagala, 3 dugmeta, tap, odozgo dati točno poziciju. I mnogi drugi bolji materijali. Gledajte, imaš danas jarbu, čitavo jedno svrkaju u jarbu i tako dalje. Međutim, sva pomagala koje čovjek ima i sva dostignuća naučna nikada neće moći biti dorasla onome što more traži od pomorca. Jože je radio na onaj starinski način sa sekstantom, sa smjernom pločom
još neke instrumente kao što se plovilo kazom za vreme kuka ili tak nešto. Palermo, 10. oktober. Upluli smo še za dne. Živahno, veselo mesto. Kakšnih rib vse ni bilo tam. Neki ribič je sredi množice cipljev, skuš, osličev, barbonov, brancinov razstavil tudi 2,5 metra dolgega psa kladvenico in neki Šved, turist, ki se je znašel ob meni, me je vprašal, ali vem, kakšna pošast je to. Pojasnil sem mu, da ta morski pes čudne oblike živi skoraj v vseh morjih, da je ljudožerec in da je tega, ki ga zdaj gledava, ulovila posadka hrvaške jadrnice Modra lasta, da sem kapitan te jadrnice, pa še to sem mu povedal, da imam takega psa kladvenico, vendar živega, z verigo privezanega k boku naše barke, da mi čuva jadrnico, kadar je posadka na kopnem. Če hoče, gre lahko z mano, da bo na lastne oči videl to čudo. Moj sogovornik je zazijal od začudenja, jaz pa sem se izgubil v gneči in pustil Šveda, da še naprej zija. Došavši se s puta oko svijeta s besom, sanjario sam u drugom, da nanovo odem na prostore dalekih mora, a bliskih sloboda. Hoće li ovo drugo biti bolje, hoće li biti jače, hoće li otići dalje, hoće li doživjeti više. To se vidi i zapisima sa tih putovanja, znate, to očekivanja. Svako putovanje u sebi ima očekivanje. Mislim da prava pomorska putovanja očekuju otkrića, a oni koji su zarutali, oni očekuju strah. Išao sam, ljudima sam rekao, idem na drugi put oko svijeta da ispravim greške s prvog puta. A to je bila jedna fraza. Čovjek je zarobljenik. Šta možeš? Ali budi sretan da robuješ nečem svoje ljubavi. To je veličina života. Da ne štediš sebe, ni drugog nemoj štediti. Idi istom cilju i nemoj se pokolebati na putu. Idi do kraja. Imat snage ići do kraja, to je smisao i ljepota života. I blago onome koji tako nestane, koji jedan eksploziv meteora, i da budeš smiren u beskraju. U beskraju. Kako sam onda bila sretna da nisam bila toga svjesna. Da sam imala tu šansu da plovim i da idem na plovidbu i da se ostvario jedan dio našega sna. I zato smo odlučili da krenemo drugi put, da ispravimo te greške, da više uživamo u putovanju i u susretu sa ljudima. Jer prvi puta smo puno toga promašili. Modru lastu sam gradio za Marka, za njegove potrebe, za njegovo razmišljanje. I bilo je u planu da plovimo do Tahitija, a na Tahitima, gdje je Marko imao svoju solanž, svoju veliku ljubav, da ostavimo njima brod, nek nastave plovidbu, a ja i Renata da se vratimo natrag. Sve su to bili snovi, ali luckasti, divno, farmani, kitice cvijeća, ljepotice same, užitak o njima razmišljati, a kamo ne ostvarivati, a kamo ne biti gospodar onda. Sagradili smo tu modru lastu, koja se brzo pretvarala u crnu pticu. Još dok se gradila modra lasta, jedan je radnik izgubio život. Kad sam isplovio, Renata još ostala da sredi
stvari od mrtvog Miće. Ja sam s Markom na brodu još s jednim prijateljem. Jednom strašnim nevremenu opet pod obalom Španije, noć je mračna. Marko je preuzeo gvardu od mene, poslije ponoći je bio za kormilom. Ja mislim, njemu je teško sigurno, sad sam zlomljava je oko. Idem da sjedim kraj njega, sam da nije sam. Ja odem, a njega nema za kormilom. Okrenem se lijevo desno, ne vidim Marka. Marko! Tutnjava, valova, zlomljava, vetra. Gdje je Marko? Evo Marka. Ja počnem razgovati, počnem se tresti. Marko! Jedanput na pramcu ležeo je i diže se, Barba, ne plači, tu sam, živ sam. Pa šta radiš tamo, šta ležiš napred pram? Smatram brodove oko nas, da provjeravam kuda ide, da ne dođe do nesreće. Bože, mislio sam se, šta meni, ako Marko mi pade, ja ću se ubiti. Ja neću moći živjeti. I tako smo dočekali jutro. I dalje, šta da vam pričam? Krža mi je rekao, nemojte preći Atlantik, nemate pravo izgubiti Marka. Kad sam došao da se oprostim od njega. To su sve lude stvari. Pa rekao Krža, kako ću ja ući u Pacifik da ne pređem Atlantik? Joža, vi nemate pravo, ponavljam, izgubiti Marka. Pa vi meni pretite, pa vi niste, to nije normalno što mi govorite. Uvijek kad sam došao k njemu, već je čekao, jedan mali kotlić konjaka, kurvazije je volio. Ustao sam, rekao, ne mogu vas slušati, ne mogu vas gledati. S Bogom. Okrenuo sam se i otišao sam. I prešao sam Atlantik i izgubio sam Marka. Med nizkimi otočki, pokritimi zelenjem, z dvema sidroma v vodi miruje soncem obsijana modra lasta. Na krovu molk in solze. Bodo našli njegovo truplo? Samo to. Dolgo jih ni. Vsako upanje je pokopano, rešitve ni več. Ropot motorja. Prihajajo. Za krmo naše barke se pojavi gliser, oddaljen nekaj 100 metrov reže valove in se vse hitreje bliža. So ga našli. V gliserju zdaj že razločim dva meni neznana človeka. Človeka žabi v rumenih potapljaških oblekah. Jeklenke za potapljanje imata še na hrbtu. Eden od njiju je za krmilom, drugi sedi poleg Renate. Ona pa v naročju drži mrtvo Markovo telo. Okamnela, vzravnane glave drži mrtvega otroka in srepo strmi v daljavo. Gliser izginje proti luki, jaz pa stojim ob ograji barke in stokam. Marko, sinko Marko.
Ja ne zaboravljam trenutak kad je Joža Horvat izgubio sina Marka na jednom putovanju. Vratio se tužan, ali to ga nije spriječilo da dalje putuje. Znam da je gospođa supruga Renata proživjela jednu depresiju, nakon toga pogotovo je drugi sin je stradao u nekom nesreći. Međutim, interesantno je, čini mi se da je more davalo Joži Horvatu novi poticaj, novi jedan impuls, da ide dalje, da ide ponovo, da ne napusti. Ostao sam živ. Ostao sam živ jer je u prirodu čovjeka da se bori za život. Imao sam zašto da živim. I smrt mog djeteta ne oslobađava me obaveza koje i dalje nosim u sebi. I Renata je zajedno sa mnom našla snage da produžimo život. 2 godine bio sam bez broda, a često sam znao s Markom razgovarati i uvijek nanovo mi je Marko govorio: Barba, ne tugoj, sagradi brod ili kupi, plovi dalje. Ti pripadaš moru. Da. Ja pripadam moru. I kupili smo u Engleskoj, jedan izvanredan brod kome smo dali odmah ime Marko, u Engleskoj. Pa smo prešli, Marko, Renata, ja, još imao sam 2 prijatelja. Prešli smo kanal La Manche u Le Havre, skinuli smo jarbole, sa brodom smo otišli u Pariz, po rijeki. 6 tjedana bio sam vezan ispod mosta de la Concorde, pa smo onda produžili dalje rijekama Francuske, kroz čitavu Francusku, na drugu stranu na Marseille. I sretan sam bio. Sve do trenutka kad sam onom nevremenu između Baleara sjetio sam da je već taj brod prevelik za mene. 10-metarska je Marko bio, ali brod koga ja ne mogu sam voditi nije za mene. Tako sam prodao. I malo iza toga gradio sam, dakle, skitnica, Besa, Vodolasta, Marko, i ja sad u Zagrebu gradim malog Marka. Brod, mali jedrenjak, pokazao se ipak premali. Ja gradim sebi 6. brodić jedrenjak, malo veći mali Marko. I s njime završavam vlasništvo nad brodovima. Imao sam 6 jedrenjaka svojih, ostavljam 6 knjiga na temu mora. Za jednog Međimurca mislim da je to dosta. Postoji uzrečica: ja plovim, dakle živim, kao ono, znate, kao što su razne filozofske poslovice slične. Ja putujem, dakle živim. Postoji jedan osjećaj intenziteta života na putovanju, na velikom putovanju, na putovanju koji u sebi ima upite, upitnike, dokle, kako će završiti, jesam i dobro učinio, je li ovo bilo bolje ovako ili onako. Prije svega veselim se da sam star. Drugim riječima, godina, 2 ili 3 najviše me dijeli od smirenja. Informatika izvršila jedan prodor duboki, još nije na kraju. Ona je izmijenila svijet
generacije moje došle su do kompjutora i zastale. A mala djeca već danas, ovakvi klinci, imaju mobitele, stoje, tipkaju pri kompjutorima. Rađa se jedan svijet potpuno na meni i mojoj generaciji tuč, neprihvatljiv. Ja sam pošao u ovoj sobi sjediniti se, upoznati se sa kompjutorom. Imao sam gotovo, bi rekao, instruktora. Mjesec dana sam se davio, dok nisam, on meni što tumači na večeru, jutro nisam zaboravio. Onda krivo nešto pritisnem, pa se javi neka slika, pa ne znam što ću s njome, ni kuću s njome, pa idi Božu mater. I dignuo sam ruke, ne zato što bi ja bio idiot. Jednostavno, tu su negdje međe koje nas dijele u generacijskom smislu. Novi svijet se rađa, bez obzira na vjeru i politiku, rađa se novi svijet a gospodar mu je informator. Informatika, poslovnost, računi, banke, tresori, pljačke i kapital. Lično sam jako malo znala o astronomiji. To je jedan poseban svijet vam se otvara kad ste na moru. Par metara na daski iznad mora plovite, gledate cijelu noć, za kormilom ste, gledate ono prekrasno nebo i vidite i zvijezde kak putuju i to sve skupa, ali tako malo znam o tome. Nažalost, ja sam malo znala o tome. To mi je bilo to mi je bilo najviše žao. Imali smo sreću, Renata i ja, na Modrolasti, gledati leteće tanjure. Pa nećeš mene ti vjerovati da su to neka meteorološke izmišljotine, ma kakve. Postoje svijetovi veličanstvene naše. Totalitet. Nema kraja i taj svijet se dalje širi i širi i širi. I lijepo je znati da nisi osamljen. Noevova barka je poslušala jednom krizi. Ko zna, možda ovi naši već traže gdje će se iskrcati. I to će opet sirotinja ostati na zemlji, a gospoda će se spasiti. To je pravda u nepravdi.